to an tira kan yan puma be dasba den de ko nan ka be lo la kan ka wo kira gor ya to apu na ka ta yan ke zo da so do so ai ko jone ne so ha shan pa mama ka share ka like ka subscribe ka ta di amfani shele ma bilgo program jan ta pu ka pa pa mi ban share ni ban like ni ban drop i comment na maza ta pu ka pa University of Iceland campus kan ya ko kyan gannan wato ka ta ma bilgo program mi gwaza ka to ashin abjan me dan nan karan yala goran pune yeto akata to asra be goran pune bo sakara bo hara kara lapsarle do so yeto ama program bien me dan narla WhatsApp platform mazo do so tan ko YouTube page ma WhatsApp platform ma bien me karan yala ngolongo ma program bien me to ba discuss on WhatsApp platform mazo. So I know interest na join it on WhatsApp. One of my videos anto nangula anto nye video ma number zo kata audio and interest na join platform asham tanto ada kata mna kata dirtab da amfane da za ta puya ka pa ne ro program jerme ne war barane ne kadama na kuma mi bayyala ne jamane tuma bjane ka wula ade Italy ka bayyala tuma yeto an jamane be tan ya kaza ka wula ka ba can jamane ta tuma ka wula ka ba can tan ya kaza ta tuma ka ampe ke ko lo pwe to kama nir pragle ka sonan yara we ai ka kankan Italy ta tumtuma kankan German ta tumtuma na tasma karko bonere because of the zaha ninye EU ma do so yiban tihalala ma de viala ama anti hal shamma da mala walgan sam da ko to tumtuma lala do so da walgan sam nan ya shere kan yan twasa ka nyango kan yel shamo ma danan yele ama nyen gbasa nan man yem ma research anye ne yere to ashiro ma do zo to nyam ye to ashel kama mahalle dende nan karan yala abdala akela Europe na tenshel banya anu face la tamane kama anda be gana ka apply visa an apply visa tenshel ma betala biometric ateke a biometric finger pui kana yise dinya la visa ka America na wo I'm pana tenshel an kana ma ai kana la tamana ballan labta another biometric amin ya to amadu nan klebi dinan mahalle kama won zan kana ma wazan kana kaba wobzia be wapa he anda kana ma kaba na be akana biwelgo baby sita kabta biometric shelban tika gana ka kana ta shima ai ka ta shina silmin tanga ballan labna biometric kata ka da shele amma bangma gbanama zaha ai zang tourist visa be visited visa be invite da zahan kana ta shina aku to zan tumtuma ban shel kandin yangada an wohna tumtuma amira nan klebi an to tumtuma amene an tumtu shel ma zaha dan ka ta bona na black job ban sabla tumala amida ni zan tabi an da malama an yi dan da yan nan ka an zan visa ka ta biometric ka ta shi tin shelma la tan ma na banniran ya dozo amal visa Italy ma kay chan Germany be a chan France bande ni nye a passport ma pune amal visa ama dinya Italy visa nyere dozo bande ni ay men ba ni mal problem shel ka binyan lawsa be lapsa am tazan teten shel dinya Italy nan visa ka zan kana be France nan visa kata chan German be an chan shel ma bande ni bo bora be lapsa zan chan tin shel a original visa shel den tabe
a passport maa puuni maa nimaani ni di nya ami nimaani di niŋ clear bi ŋmahanli maybe Italy bee Spain ka de visa ka kana ti China nimaani but ka zo n yi tingbani maa puuni because a visa maa ni expire ami bo bɔri na lan kuli Ghana so ka a bo soli n kana n zaŋ yi n kana Iceland saha shɛli din na niŋ value la because visa maa ni nyɛla value bee ka a zaŋ yi Spain maa n chaŋ Germany saha shɛli din na mali tumdi tuma la da sa a zaŋ chaŋ ti sheegi nimaani maa ŋun an biɛni maa ba mo fo di ti niŋ daliri a tumdi la tuma ka bi yi to control ya n baŋ na malila visa ara zaŋa visa zaŋ kana visa maa expire bee binshaɣu bi bee n dipota zaŋ kuli Ghana bee n dipota zaŋ kana Italy bee Spain ninvuɣu shɛba bin daa taɣi visa maa bini n suwa so yaɣa ti zaŋ kpaaki ba bin shɛli polo ka naan chaŋ gbana ŋɔ yɛltɔɣa din dee niŋ ka di nyɛla a gba zaa a kamina ka di nyɛla a doli kom zuɣu na n chɛna Spain bee Italy bee Malta an chɛna tiŋ shɛli maa first maa ka laa tiŋ maa ni di nyɛla Italy a bi chɛ ka bi teegi a fingerprint bee Spain bee Malta maa bi teegi a fingerprint an yin chaŋ ka first ka ti zaŋ a nuu zaŋ pa computer zuɣu ka bi teegi a fingerprint la laa tiŋ maa ni bini su a fukumsi ni a binshaɣu kam a nyɛla bini maa di zuɣu tiŋ shɛli ni an daŋ ka fingerprint kpɛ nimaani laa tiŋ maa ni nim suwa amaa din nyɛ EU maa di zuɣu di nee niŋ ka di nyɛ a biɛla Italy ka bi taa gbana an di tim shɛm maa a tim maa an fa di bi kpuɣi ka a ti niŋ wula ka a yi nimaani domi Europe maa di galisiya ka a bɔri na a yi n taɣi Germany bee Belgium bee Spain laa tinsi maa zaaha ka a yi muuvi na a chaŋ laa tinsi maa poi baŋmi ni a fingerprint Italy ka di daa bi a mini zaŋ lahabali shɛli zaŋ di tim maa di bi kpuɣi ba bi taa gbana di zuɣu an chɛni tiŋ shɛli maa di nyɛla a yila Italy chaŋ Germany bee n chaŋ France so nyini ni chɛni na ti di ti shɛli ŋɔ maa bee ŋmɛ nuu bee a kan Iceland ŋɔ na bee ŋmɛ nuu bee n baŋmi ni ka dima Italy ka a first nuu bi di zuɣu ban mini Italy ni maa yɛn di fiila ka bi yɛli ba ni ka dima bi niri ni kana bi sani shɛm di nyɛla Italy nim maa n ti soli bee France nima bee Malta nim ti soli labsim yɛm ti niri maa na di zooya ka Malta ŋɔ a yi ku yi bi tingbani maa ni ka mali bi fingerprint ka ku chaŋ tiŋ kam dooli nyɛli kpɛni kpɛ ŋɔ bi yɛn yɛli naa bi labisa maa na so maa Italy ŋuna shɛli biɛni bin kooli ba ka bi gariga bin zaŋ a information zaŋ tiba ka bi reply ba bi mi zaŋ a information zaŋ tiba kama an kana bi san shɛm kama bi bii ni barigi ka ti yi bi san shɛm na ka bi niŋ wula ka bi respondi bin bi respondi maa bi yɛn tila saha shɛli din yɛn mali ti paagi bii bi respondi ka bi ma maa ka bi pa take decision ka yi pa yihi a binshaɣu come out from Italy maa ka a yi pa lɛbi bi tiŋ maa ni ka bi labi take a second fingerprint ka di yi pa wuhi ni ka dima pumpɔŋ Italy nim maa a fɛ fingerprint amaa bi gariga amaa pumpɔŋ ti na accept ti yiŋɔ ni ka dima a yi pa tooi di tim di naan maa a ti shɛli an daa di Italy ka di bi kpuɣi ba ka a zaŋ zɔŋ chaŋ ti shɛli an chaŋ maa to naɣala la mali dila a tim maa ka di mali yaa di zuɣu a tim maa a bi dili ka di mali yaa di saha a lan kɔhi bi luma di saha di wuhimi ni ka di nyɛla Germany bee a kala Iceland ŋɔ n ti labi di tim ka a tim maa din ba kpuɣi di ŋɔ ŋɔ bin ni to take decision pumpɔŋ ada ka bi deport back to Ghana bee ka bi ku chaai niŋ tingbani maa puuni di zuɣu laa maa di zooya ka so biɛni a daa dili tim Italy ka di bi niŋ viɛnyɛlinga ka a ti chaŋ Germany polo bee a kana Iceland ŋɔ tɔ ŋun ku kpaŋ maa maŋa ka a bi lan focus dim ŋɔ dibu ka lee focus din yɛn chɛ ka a saha a yo zuɣu bee a vuwa din yɛn chɛ ka a kpɛ ka a nyɛ paɣa niŋɔ amiliya bee ka a ni paɣa n ŋmɛ niŋɔ ka puli niŋ
kar songa yoma ngara atimma anye bo because to West Africa especially Ghana azana Ghana ma ben dirtim de bana nyaw de nande Trump de zo ne ko ngel sham zang panin pulum ma katlan la ni man ma bossini bi yina the Satia move forward de zo bossini yina anto drop a comment za chan ani ne bane to ashele dan pahara den de yen nan me kar nyala nyen kala Italy be Malta kaptata 1 year gbana be 2 years gbana be 5 years gbana ala gbana tenshel ne banta ma ima German tale be France dan tale be Italy dan tale to atazan Italy zan example dinya Italy dan ta 1 year be 2 years be 5 years ai zan kan pio Malta agba ma o Europe gba mbala anto zan kul Ghana lan labna anto zan gwanchan any EU countries the maza hapune karkuya ko enda take it by train or by bus or by flight karkay to ashere ama akuto zan tumtuma banta agban shelma 1 year nyel be 2 years be 5 years nyele akuto zan yi other 28 country European countries mazo akuto zan chant shit and shele na zan tumtuma bangma anto zan go anto zan chang Africa ayen chang ayelo kam ama bangma ye akuto zan le zan tumtuma ane to zan tumtuma lushel polo nyela ten shela denya a original kabata bangma la tangman konko ka ayin tuma la tangman biko la tangman ta bangma la tangman ka zan ditim ai zan yetuma dan wona anto nan wula anto malatumda ai be la tangman ka to nye yile a house address en rent na ban shakam ka tum da tuma ka revela ka sashi ka to ba na process zan a pazan kana be a be zan kana den shel denya a original tanga ka ta gbana ma anto nan le bar aida agbobla 5 years be 2 years be 1 year ka yan zan gwanchan ada European countries ma za anto zan go but bello ma wo hormena an chan ni ma ako to zan tumtuma the tum every 3 to 4 months ha ka tangmana ka nye ne so ngune to yi tangmana de butu na abzen ya more than 4 to 5 months ka lo shenga po bien kan 6 months mpahariya ha dende nan karanye la gbang ma ka yan zan le karanye la Scandinavia countries won ka yan chang dongona ka yan kara kama Iceland wo ka bu 1 year be 2 years be 5 years the trume because bamba pa EU ma fune do so de tum na yan kana ka da ticket ma karanye in and out karwona kan no ma ale lab me ama da ticket ma in konko akuto kana anyebo na la ticket ma karanye in and out now me to universal ko kana ko da ticket ma only in konko ka bagargo so nya dan wanza kamar da shahara nima do so yeto ashele dangbata be ni mane bohgo ni ba kana ni mane de saha bohsa mi bere WhatsApp platform azo be anto dropper a comment lo share polo damba ni ga ni ne to kelba halde ne nan karanyala Italy denma amala de 10 years bana magba tamal shaka wo bole toto di fiajo to dengo ngona ay gboble jama mallo shele ntapa sweden man Norway ba mallo shaka karanyala ay kana ni mane kab go Italy be 0-0 la dan ka wo bole toto di fiajo ay mala den woma anto non wula anto zangle en chani mane ante bo house address ay ya working permit de sa anto zan tumtuma dan wona ban accepta ama la 0-0 ma dan wa hal Iceland wo da ku to tumtuma dan lampara hal dinde nan karanyala agbabzela Italy karanya Italy ma nguna ay pa gbobla gbanama kama tan punyel sham dinye paya tamale 1 year 2 years 5 years kake 10 years dinye 0-0 kana ke citizenship mun yi patu gbob citizenship ban ma yi yel ka dama
tamalare kan ka tuna amelia zan kana benna ma ka nya ko tiya o mbar nan yinkan UK mbar nan kan Canada mbar nan kan America nyengon kam gbe la citizenship Italian passport ama nyengon gbe 1 year 2 years 5 years wa nyeng mele resident permit kala resident permit homa karne to ke ka zan tumtuma an to zan gongo lol kama an to zan kula yakana ama katamana passport dozo nyini yan kule ayen babla nyi ya passport karbiani dozo ya pamka nyen den ma ko nyela plastic kabienta anyi wo ka zan la plastic ma den yan pahre nyi ya passport ma zo ka mal gwara dozo anyi te renew gbana shirala da pala ne so gban chi ko kyan no to renew le da pala wo Ghana passport nchi dinyala wo resident ban shelben zan to ma dana nyipi ko renew dozo la ban resident ma dren yi kanir sane kala ndir ma ko mel nan wahala na kadama ngbaran kane ngbaran ne mo ma la gbaran wa ayen che passport kule babe an garga dan won yetwa passport ko ka flight won dera passport ka ba nan ba shakam ama ban shel dan woro na kadama an yi na tin shel ma ashir labra dozo ayen nyam kaniro pamje ko be selmen tanga kamal Ghana passport amo ko to kuliyan ka bo ma passport nda mal nir kuna ka nan ba shakam kan wonte no ko to kule de sa da women ka na tension won jama wana ka bar resident permit dan tal ko yan ka dama wana ka gbana ni so ma adwa ma dozo gbana ma ay gbobe tension gbana ako to zan chantin shele anto tum dozo thank you very much za come ni opportunity ka wala ka ba chan jama to tuma ka wala ka ba chan to zan agba ma to ni mane anto chan jama na anto chan zan agba man chan Germany, UAE, France, Spain, ama a 1 year be a 2 years ma da ku to tumani mane da so aina to number sha dan kan yan yela won ai zan agban 1 year be 2 years be 5 years en yi Italy en chang Germany to na la so na awra ka nye ban sable tuma black job ntumda ma karanye so ban ka ma tumla ka euro be na wurin yuwa makanya tun shele ka tumda ka yuwa sana nan na nuna directly lelen yala kan gbasa be Germany kamele agbasa o directim ka to 1 year be 2 years be 3 years wo gbasa ko to zan la agban ma nkana Italy be Malta be enchantin shele ntamale tuma ayi wo gbasa wo ko to wi dinya wo gbasa tan ma no on to mal tuma am wo goza ko to zan kulichan Italy be wen ya male Germany 2 years be male Germany 4 years zo chan Belgium be chan tan ya ka zan tuma ayi wo goza won to zan go ama adada EU countries ma pune o ka right no zan tuma ni mane wona chan ni mane ba tun shele ban sablo tuma ko tumda da zo da ba ni ye shambara ma da zo to so na wune dende nan ka boise bakana da wa the next topic at banti yan ya to ashal sana boise me kana de nyanga tam banti yan sham lan lapsala boise ma da zo ne yela sham yulum bon Mr. President on social media ne so hame gwaran ya to akata to asra mbator so visa mbanang visa terso ama platform pour opportunity ni kana karmela amela de nous bansam be de bansama ka grapple mercat pas to lose any opportunity seulement dans de viel pam so kan ya pam dozo agwa pam ma andir ngware assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.